Imamo res samo en planet. Mogoče se tega premalo zavedamo. Zato moramo najti pravo, predvsem pa izvedljivo pot prehoda v pravičnejši družbeni model. Krožno gospodarstvo se v tem smislu kaže ne samo kot korak v pravo smer, ampak kot neka najenostavnejša, najbolj izvedljiva pot, ki mogoče zahteva malce individualnega napora vsakega izmed nas. In to bomo poskušali naslavljati, da se velike spremembe navadno začenjajo v prvi osebi ednine. We are in a circular economy conference, and I thought that one thing that we can do at the beginning is to wonder why we are doing all of this, why a circular economy is important. It is a vision of a high-quality economy. It is a vision of a high innovation economy. It is a vision of a strategic autonomy. And all of this is important that we say it. So we're not sustainable. We're over-consuming like crazy, like there's no tomorrow. And why? Because we are rich and we have a culture of consumption. Consumption is success. We have multiple houses, multiple cars. We change clothes like there's no tomorrow. We have the IKEA and H&M effect. We're supposed to change kitchens every other year. And Slovenia, you're in the middle. Čas je, da potegnemo zavoro divjemu potrošništvu, da zasnujemo izdelke, ki nas bodo preživeli in da iz odpadkov ustvarimo novo vrednost. Pri vsem tem nas mora voditi odgovornost do naših zanamcev. Naša naloga je torej jasna, od besed takoj k dejanjem. Ta dejanja morajo pokazati ne samo razvoj, ampak predvsem skrb za okolje, skrb za podnebje, ki seveda ne stojita vsak na svoji strani bregov, ampak gresta z roko v roki in sta garant za naše skupno boljše življenje.